Reka mbashimire kandi mbahe ikaze mu mudukurikira makuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5. Mwe mudukurikira aho muha muherereye hirya no hino hatandukanye, mbahaye ikaze mu makuru yacu kandi nizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza. Ni munyemerere tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze tunyarukire ku kibuga cy'indege cya Goma, aho bari kuvuga ko umutwe wa M23 waba wamaze guhagarika ibikorwa byose byaba biri gukorerwa kuri iki kibuga cy'indege. Muraza gusobanukirwa amakuru ku buryo burambuye. Reka rero ngaruke mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tugiye kunyarukira ko arimo aravugwa mu mujyi wa Goma ko umutwe wa M23 kuri ubu waba urimo uragenzura ikibuga cy'indege cya Goma. Ni mu gihe kandi ngo kuva mu gicuku cy'iri joro umutwe wa M23 ngo waje kuba wakirukana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwara intwaro wa FDLR. Sibo gusa kuko n'ingabo za SADC bari bamaze igihe bacunga uyu mujyi wa Goma ngo kugira ngo umutwe wa M23 utawa wahigarurira. Ni mu gihe kubura ubu umutwe wa M23 ari wo urimo uragenzura ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse kuri ubu binavuga ko nta muntu n'umwe ndetse nta n'igikorwa na kimwe kirimo kirakorerwa kuri iki kibuga uretse ingabo cyangwa se abarwanyi b'umutwe witwara intwaro wa M23 waba urimo uragenzura iki kibuga cy'indege. Ni mu gihe kandi mu makuru yumvikanye mu gihe gishize byavugaga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyari cyahamagaje abasirikare benshi batandukanye, harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC ndetse n'abandi batandukanye kugira ngo babashe kurinda uyu mujyi wa Goma, kugira ngo umutwe witwara intwaro wa M23 ntube wabasha kwinjira muri uyu mujyi wa Goma. Mu gihe kandi amakuru yashyizwe ahagaragara mu gihe gishize yumvikanaga avuga ko umutwe witwaje intwaro wa M23 wari wafunze imihanda yose yerekeza muri uyu mujyi wa Goma. Bivuga ko inzira zose zari zamaze kubanwa, aho uyu mutwe wa M23 wari usigaye ari wo wonyine uri kuzigenzura, ku buryo nta bundi buryo bwashobokaga bwo kugera mu mujyi wa Goma uretse kunyura mu nzira yo mu kirere. Kuri ubu rero umutwe wa M23 kuri uyu wa 9 ukwezi kwa 10 2024 umutwe wa M23 ngo waba wahagaritse ibikorwa byose birimo kubera ku kibuga cy'indege cya Goma. Nk'uko amakuru dukura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeza kugenda abivuga, umutwe wa M23 ngo wirukanye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirata kiriruka, ndetse nabo bari bahatanyije mu bikorwa byo kurinda uyu mujyi ndetse n'iki kibuga cy'indege, aribo ingabo z'u Burundi ndetse n'iza SADC zibafasha guhangana n'umutwe witwara intwaro wa M23. Gusa umutwe wa M23 wo ntacyo uratangaza kuri ibi bitero uvugwaho ko waba wagabye kuri iki kibuga cy'indege. Gusa amakuru dukura muri Kongo yo avuga ko uyu mutwe witwara intwaro wa M23 waba ari wo urimo kugenzura iki kibuga cy'indege cya Goma. Gusa abakurikiranira hafi iby'urugamba rubera muri Kongo bakomeje kwibaza bati, mu gihe umutwe wa M23 waba umaze gufata umujyi wa Goma muri rusange, ese intambara ya Kongo izaba irangiye cyangwa se Kongo ndetse na FARDC bazashyira intwaro hasi? Ni amakuru akomeje kuvugisha benshi ururondogoro. Gusa kuri ubu umutwe wa M23 bivuga ko ari urimo uragenzura umujyi wa Goma, ndetse bikanavuga ko waba wamaze guhagarika ibikorwa byose biri gukorerwa kuri iki kibuga cy'indege, ndetse nta n'indege cyangwa se n'umuntu waba urimo uracaracara kuri iki kibuga, kuko umutwe wa M23 wakajije urugamba. Ngewe reka mbashimire mwe mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubagezaho 5 kuri 5. Mwibuke gukanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, maze uzajye uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Reka rero nongere mbibuze ko tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru abarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, mu makuru agendanye n'umutekano ndetse na politike. Turabizi neza ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutekano umaze igihe utifashe neza, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gihanganye n'umutwe witwara intwaro wa M23
rukaba ari urugamba rumaze igihe kitari gitoya muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gushinja leta y'u Rwanda ko yaba ariyo ifashe umutwe witwaje intwaro wa M23 ngo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Gusa leta y'u Rwanda nayo yahakanye ibi birego byose yivuye inyuma, ndetse nayo igashinja leta ya Kongo ko yayifashe umutwe witwaje intwaro wa FDLR urimo n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Reka mbashimire, amakuru yacu yo nakagaruka, nimukomeze mugire ibihe byiza.